Barbaş Münir'in heca işleven roman komelge çarpel medyada bir mücareke ser pedagojiya kolonyal u devlet üniter u perverde bi zmanê Kurdî mücarekî bi vî havayî em axaftinê bikin. Lê berê wî ez dixwazim لبورنا خجبو درنگ ماینه ده تقام ایرو ایشه به درنگی دست بدکن جبر سدبین تکنیکی ل هر وها دوی بگوتن کو ایرو کردیسا غمگینن ام از دانم کو رaya giştiya Kurd hestiyare îro li bajarê İzmîrê ji aliyê Tirkên kolonyalîst nîjadperest ji aliyê Tirkan we keçikeke delal ya Kurd hatiye kuştin partiya gelên demokratîk lokali wê hatiye hebildanê ku hatiye bişewitînin bêguman ew bûyer ne feqet ji ber ku keçikeke Kurd hatiye kuştin her wiha weke bûyereke ku metirsîdar e nişaneya hin prosesên xeter in ku li pêşê rojê dikare rê ji tiştên gelek xirab veke tiştên gelek xirab lê gelek mümkün ji ber ku raya giştî ji bo viya bi salan e tê amadekirin bi nefret û bi nîjadperestî bi axaftin û retorîkên siyasetmedarên Tirk ên serdest li ser Kurdan bêguman e ku di hebildanekî wisa de vê tiştên xirab bên kirin ez elbet diltezîniyê rengîniyê ji bo Kurdan ji bo Partiya HDP malbata Deniz Poyraz re dixwazim berê axaftina xwe rastî غمگینن لê divê mirov bibêje ku bir şêweyekê din ew kirina îro bi mijarê me têkiliya wî heye girêdanekê wî heye ew jê car din em dikarin bibêjin ku hemû hebûnên li Tirkiye weka diyardeyên kolonyal li Tirkiye em dikarin bêjin tev de ew berhema perverdeya kolonyal pedagojiya kolonyal ya Tirkiye perverdeya kolonyal ne bi tenê di nava Kurdan de asimilasyonê pêk tîne Kurdan weka bindest Tirkan veka serdest li ser Kurda tahakkuma wan bi zanîn bi hegemonyaya perverdeyê bicîtîne her wiha Tirka jî bi vê hişmendiyê
هشمندیا kolonyalist هشمندیا نجات پرست پرورده دکه دوی وقتی دا پرسا پرورده kolonyal پرسه که برفره و گرفتاره سدما کو ایرو ام به سرور مجاری به پیون به گمان اون تبدیل زنن اخفتنا سیاست مداره که ترک بو یا راستی دناورای گشتیا کرده دا انفعالک چکر ریاکسیون مزن سرخوا دا کشاند به گمان ام جیوکا چاودری سوسیولوژیک ام جبوما بابتین اوسا اکو دبن فنومن اکو دبن اوکا رایا گشتیا کردی دا دبن روژف ام سروان دسکنن چما او اخفتنا ام بیجن محرم اینجا یا یه سروکی پارتیا مملکتی اوقاس برفره دنوا کرداده رایا گشتیا او که کر ما ام گلو نها دزانن کو سیاست مداره ترکا درباره زمان کردی دا به هشمندیه که به وی آوائینه پر جاران هاتیه گوتن کو زمان کردی نه زمانی که مدنیتیه نه فلسفهیه نه زانینیه نه پداگوژیکه ام بگمان ام کرد ویا دزانن که او دیسکورسه که او گوتاره که ایدئولوژیکه جعالی سردستان و دوی اوسا بگوتن که او راستیا جبو چه ماف پرورده بزمان کردی نادن و اساسی و سدما سرکه و شیرن ایشه سیاستا ترک ایشه بردف که ستاتویا kolonyal یا devleta Türk بگومان به پیوریه به وطنیه که او راستیش بر جوان بشیرن راستی چیه؟ راستی بگومان او نه او که ام لسر و رونن اثبات بکن بدن اثبات کرن گلو زمان کردی پداگوژیک آننا گلو زمان کردی جبو پرورده دبه آننا اویا بگومان کمپاسه که با کردان تیدانین یعنی که ام بکون و او که گلو ام خود بدن اثبات کرن که زمان ما جبو پرورده دبه نه ایکو پیوسته بره هر تشتی پروبلما بره ویا که گلو زمان کردی جبو پرورده دبه یا نه بره ویا دوی ام راستیا سوسیولوژیک جبو چه زمان کردی جعالی زمان ترکی و به دستایا دولتی ده او پرورده تردیسیونال نا کرده ده حتی خود کرن و دیجیه وی ده زمان کردی و زمان kolonyalist و زمان هگمونیک یا پرورده دنا کرده ده حتی انشا کرن حتی چک کرن و ده انجام بیاده اوانیزی که 105 سالان یا که پداگوژیه که به زمانی هیه به زمانی ترکی هیه دوان 105 سالان da çi kültür, çi kesiyeti, çi medeniyet peş hat. Yani beri her tişti ve mrovi entelektüel, mrovi pedagog, mrovi perverde zanisti sosyal ve babeti dve çarçuveyda, dve varida münakaşa bikin binin rojabi. Ne via gel o zamanı kurdi dve جبو پرورده بیاننا اویا کو وکا کو هدف شاشکرن وکا کو سدما اساسی سدما سرکه بنجل کرنه راستی اوکو
devleta Türk zimanê Kurdî perverdeya bi zimanê Kurdî qedexe kiriye, ret û inkar kiriye ji bo ku dikarîbe tahakkuma xwe ya kolonyalîst ya asimilasyonê di nav Kurdê de dikarîbe bicî bike. Asimilasyona Kurdan ji bo devleta Türk ya kolonyal hedefeke stratejik ya sereke. Çima sereke ji ber ku devleta Türk veka devleteke üniter li ser esasa tek neteweyetiya haytiye ava kirin. Tek neteweyetî veka garantiya yekîtî û tevayîbûna welat û devletê nîşan kirin. Veka ku mîsogeriya hebûna vê devletê li ser tek neteweyetiyê nebe ew devlet siba ve tek biçe. Çima tirsekê wisa, çima sendromekê nexweşiyekê wisa di nav Tirka de di hişmendî û zihniyeta Tirkî siyaseta Türk de heye? Çima perverdeya bi zimanê Kurdî ya perverdeya bi zimanekê din di nav sînorên komara Tirkiyeyê de weka tehdît, weka gef, weka xeterî li ser hebûna devletê tê dîtin ji ber ku berî her tiştî, berî ku em bersivabiya bidin, divê em berî wiya bibêjin ku devleta komara Tirkiye bi vî zihniyeta netewebûnê hate holê ji ber ku di dema İmparatoriya Osmaniyê de ferqiyet û milletên cuda û mirov dikare bêje dewletekê ne üniter, dewletekê ku îdareyên wî wê cuda bûn, heta ciyekê ademî merkeziyetî hebû û xudmuxtarî hebû û xweserî hebû. Mirov dikare bêje merkezeke sentralîze bûyî ya îdareyê bi yek standardî nebû. Lewra ku di zihniyeta neteveperverên Türk siyaseta Türk ya dema Türkbûnê de, Türkçitiyê de êdî nêrîneke çêbik û ferqiyet sedema têkçûna devletê ye. Sedema têkçûna ümmetê ye, milletê ye. Mirov dikare bêje komara Türkiye veka diyalekta neyînîkirina ferqiyetên di İmparatoriya Osmanî de hate holê. Lewra ku ewa weka ku ji ders kirtine, weka ku ji îbret kirtine, ji wan re bûye weka êdî meseleyekî tapûyê, weka ku eviya pêşketineke ji bo wan ku ew gihane vê hişmendiyê ku êdî zanin dewlet bi çi awayî bi îradeyeka tekane bi çi awayî dikare hebûna xwe mîsoger û garantî bike. Ew jî tekçitî ye. Tek ziman, tek netewe, tek îdeolojî, tek lîder, tek watan, tek tîp îdare kirin. Eviya mirov dikare bêje prensîpên neguhêrbar ya siyaseta Türkiye bu hemû şeveyên wî. Ez viya weka taybetmendiyekê xusûsiyetekê îdeolojik yan siyasî nabêjim. Ew taybetmendî xusûsiyet û xwezeya sosyolojik ya hebûna Türkbûnê ye îro êdî wek mentalîteyekê. Lewra ji her tiştên ku nîşaneya diyardeya ferqiyeta ye, ew ji bo xwe
وەکە خەتەری دبینن خەتەرناک دبینن ئەو دیاردەین هەبوونە فەرقیەتاندا دکەون سندرومێکە پانیکێکە خەتەری ئەم بە مێتۆدا ئەم بێژن پرسکردنێ مرۆڤ دikare bêje bi usula bi metoda bi rêzaniya Sokrates em ê pirs bikin çima perwerdeya zimanê Kurdî bi zimanê Kurdî yan jî perwerde di zimanê Kurdî de xeter perwerde ya zimanê Kurdî elbet ez vê xeteriyê li gor hişmendiya li gor zihniyeta siyaseta Türk dibêjim. Xetere ji ber ku di saya perwerdeya nekolonyal ya bi zimanê Kurdî de pedagojiyekê bi pedagojiyekê Kurdî ya azad de mirovên azad vê derkevin. Mirovên azad derkevin xetere erê ew ê bibin êdî kirdeya jiyana xwe diyar bikin. Eviya xetere erê ji ber ku di saya viya de Kurd vê di prosesa hişmendiya nasnameya xwe de vê zanebûnek, xwenasînek, hebûnek vê peyda bike û di vê sayayê de jî berê xwe bide bi avakirina nasnameya kolektif ya neteweyî. Erê perwerde dikare rêya ronîbûn û hişyarbûneke netewî û komelayatî ya Kurdan bi vî awayî veke ku di encama vê prosesê de wê derkeve ortayê êdî diyar bibe ku komara Türkiyeya ku tê gotin di nav hududên wî de ne tek neteweyek lê du netewe hene. Eviya ji xwe objektif real bi vî awayî ye lê perwerde bêguman e ku vê jêra êdî di warê public ya wargeha cemawarî de di komelgehî de vê bi her awayî vê nîşan bide û netewe ku hebe bêguman ew yek ji diyardeyên wî ew e ku hukümraniya serveriya siyasî ya xwe îdarekirinê jî xwe qedera xwe tayînkirinê jî bi xwe diyar bike. Eviya tê vê wateyê ku êdî ew hiyerarşiya Kurd û Türk serdestî û bindestî bi vî awayî vê hilweşe hegemonyaya tekela monopola li ser îdarekirina welatiyan Kurdan vê têk biçe. Yani efendîtiya Türka pê têk biçe. Lê normal politkorekt yani normal kesên ku ji xwe re dibêjin em demokratin, em kesên nasnameyan, zimanan nikarin qedexe bikin, ev ya li gor lîteratûra hemdem ya modernîteyê ya demokrasiyê ya dema me ya îro re nenormal e nikarin eşkere ya bêjin ku na wala zimanê Kurdî bi pedagojik e lê ji ber ku ew statûya kolonyalîst têk neçe ji ber ku efendîtiya me berdevam bike ji ber ku hebûna û bekaya dewleta me jê zererê nebîne em nikarin rê bidin îmkan bidin derfet bidin ku Kurd bi zimanê xwe perwerde bibin. Elbet viya nikarin eşkere bikin lê weka berdevkê vê kolonyalîzmê kesên weka Muharrem İnce de weka ku xizmetekê bi hunerî ya siyasî ya mezin ji bo dewleta xwe ev dike dibêje waye min topê avêt seheya
كردان إدي أو بلا حول بدن كاب بلا إثبات بكن كل زمان كردي ج pedagojiyê re ji perwerdeyê re guncav e bila êdî bi vê meşgûl bin çixwara bi vê angaje bin eleqa xwe bila di ser me ew nekin bêguman li ber nîqaşek dîsputek pir girîng derdikeve holê ku di sosyolojide, ilmi siyasete de, hatta de felsefeya sosyal de zudaya tekirin. Gelo struktura kolonyal çava dikare xwebu guherîne divir da ki girîng e yani fail girîng e ya struktur girîng e aktör girîng e ya hebûna awaya devletê girîng e di vê münaqeşeya raya giştiya Kurda da jî ser vê mesele ziman gelo zimanê Kurdî pedagojîk e yan na de jî ew du meyl derket ortaya hineka ji raya giştiya Kurdî da hinekê ku şîrove kirin nirxandinan kirin ew kê kirin gotin ku ya eleqa we çi bi muherem berdevkê strukturekê ye berdevkê devleta xwe ye ya esas ne muhereme ya esas ev e ku mirov vê strukturê muhateb bigire ji xwe re muherem li vir nikare were ev kirin bêguman em ya dikarin ve kategori em dikarin bekin ya strukturalist yani eku avayı parêzan dikarin bekin lê meylekê jî heye di ilmê siyasî da û siyasetmedaran da û sosyolojî da ku ew jî giringiyê didin aktöran giringiyê didin fail yani eku vê strukturê diparêzin eku xwediyê vê strukturênin lê aktörün yani failên li gor wan yani eger em mesela kesên weka muherrem û siyasetmedarên Tirk ên din eger em dikarin bi dîsputekê demokratîk da diyalogekî ehlaqî etîk de bi argümanên rasyonal ê baş ê giran bidin nîşankirin ku zimanê me zimanekî bi rastî pedagojîk e haydê ne wekayê Tirk zimanê Tirkî lê hindik be jî kare ji bo perwerdeyê xwendinê ve eger em dikaribin wî îkna bikin û kesên wekî wan îkna bikin belkî em dikarin ji xwe re rêyekê bikirin bi vî awayî rêyekê bikirin bêguman ew jî li vir giraniyê didin ji bo fail rastî li ku de ye yani rastî ew yani gelo bi rastî eger em bizanibin ku bi rastî bi îknakirina kesên wekî muherrem înce em dikarin rêyekê ji xwe ew bikin biqedînin belê em li ser vîya bisekinin ka nîşan bidin ku ew bi rastî zimanê me ji zimanê me zimanekî ê perwerdekirinê ê pedagojiyê derbike lê eger em bizanibin ku na çi qîmeta vîya tune ye îkna ji xwe ew îkna nabin û îkna bibin jî dîsa di sîstema normatîv ya kolonyal devleta kolonyal da tiştek nayê guhertin ji ber ku ew tiştekî struktur ew di saya normatîvan de ye saya hin peymanên navxwayî ya devletbûnê ya Tirka de ye ew jî tiştên qeydenin prensîpin tiştê sarin yani tiştê ew ne kirdene yani mirov nikare ya bi vê re bikeve diyalogê wî îkna bike ew nayê îkna kirin berdev dikarin vê îkna kirin lê ew nayê îkna kirin baş e em ê çawa bikin yani divir de eger em berdevkan ew bikin ku tu çi ehmiyeta wî çi rezultata wî tune çi
انجام جدر ناکوه لی او سیستم نورماتیو جی تنی به نظام به گوهرتنین رادیکال کریزان تشتان ده تی گوهرتن یعنی او سیستم نورماتیو جی سترکتور جی همان به یک جاری ناین گوهرتن بگومان دوی دو بندیتیا سترکتور و اکتور ده نرینین نوهنه از پیرامکو مروف دوی بوی آوایی لمسئله که یعنی مروف کاره بیجه وکا بیجه ریگه هک سیم بگره پروبلم لبر چیه؟ پروبلم اگر بردفکن siyaseta Türk ya kolonyal ya struktura normative eğer bu kırde bana özne bana fail bana مرافت کاریبو بوان را بکوه براستی دیالوگ که اتیک اخلاقی لسر اساس آرگومن راسیونال و کی ikna kır. Eğer ev keda dve formeki usada eğer ev dikaribin me ikna bikin ku براستی زمانی کردی جبو پرورده نابه ام ikna bibin. Yani em bejim başa زمانی ترکی شخوا پیش کتیه زمانی که وکا مدنیتی به 1000 سالانه و ام قبول دکن یعنی ام چاوا بکن زمانی ما زمانی گندیه زمانی اوکایه ام قبول بکن لی او نکسن کردنن کمرو بوارا و تشتی بویاوی مناقشه بکن یعنی انجام جدر ناکه ev aktörün. Aktör çiye? Aktör senaryo ekeye, aktör yani normatif ekeye ve normative kuralın kaydeyin ve normative dileyize. Je nikare derkeve. Hemmu siyaset medarin Türk. Aktörün. Aktörün kul lugor kaydeyin prinsipin kolonyalist devlet Türk dileyize. Je nikare. Eğer ev kırde bana, eğer ev özne bana, özne ya siyaset ağa bana, eğer ev azat bana, beli ev re karibu ev. Başe derfeta ku van akdorana mrof berbe kırde buni ve bikşine heyet ya tünneye به گمان دوی هبه اوجی انسانن اوجی دنا کلتوره کدنه اوجی اوکی کدنن لی او نه بریا دیسپوته که راسیونال بوان را به اینشا کرنا پرورده یا کردی یا دفاکتو inşakırına neteveke behez gırseyiya Kürt ya de facto çalak inşakırına neteveye nasnameyeke neteveyiya kolektif ya çalak behişmendiyeke u behestiyariyeke bir reflekseke kurdeveri yaku dikare ve hişmendiya kolonyal ya normatif u ya aktöran bıxa krizi. Haya ev dinavera ve aktör u ve sistema normatif ya kolonyal krize ki peyda nebe çi ev kamaya çi derfeta maya ku em dikaribin reya xada bekusa demokrasi ve ev ka bimeşin tünne be imkanı. Jiber ku ev perverdeya kolonyal ya Türkiye, bizmani Türkiye, jibovan statüyeke efendi bune daye ku ne tane ev nijat perestin har biteni eku dijmentiyavan ser Kurdan eşkereye لی اوین کو بانال و کو قط بحث ناکن کو پروبلمی وان با کردان هیا لی جبو وان جی بخواه او
Türkiye'nin banal bu hacı ev statüya efenditiye ev statüya serdestiye imtiyazan xwedî imtiyazan dide derfetan dide ew jê nikarin bikarin ew jê nikarin xwe paşa bikişin û bi hezaran praktik nîşan didin ku di destpêka krîzên di navbera bindest û serdesta neteveperverên banal ê ku di jiyana rojane de zêde nîjadperestiya xwe neteveperveriya xwe nîşan nadin diyar nakin ew ên herî xeterin ew ya li Bosnayê wisa çêbû li Sirbistanê wisa çêbû li welatên Komarên Sovyetê ya berê wisa çêbû heta min bi gelek êzdiyan li Şengalê min bi wan re heypeyvîna min kiriye bi yek dengî heman bêjî hemûyan digotin ku ê derba giran li me dan ne ê ku tenê îşît û erîşkeran bû evên cîranên me ê ku ji me re digotin em kirîvê hevin ê ku em digotin cîranê hevin em digotin ewin ew ji me re derbeyên herî mezin bu agahdarî derheqa me de ji bo îşî çi ew da destê xwe ser mal û milkê me dîkanê me ewkê me mala me ê ku destê xwe dan ew bûn yanî weke ji bo ku ewkê bikin yani ew di nav terefkirên serdestan de kesên ku xwe nîşan nadin weke ku ji rêzê ne ji ewkê ne di demên krîzan de xwe wê nîşan bidin viya çima dibêjim viya ji ber ku bi rastî struktûr hişmendiyek zihniyeteke wisa di raya giştî ya Türkan de çêkiriye bi rêya perverdeya kolonyal ya Tirkiyetiyê êdî yani ji bo hemû wan ji bo wan yani problema tek netewetî tek zimantî tek perverdekirina tek bi zimanê Tirkî tenê yani hişmendiyekî ku nayê münaqeşekirin yani nayê münaqeşekirin belê em bên ser mesela pedagojî di nav Kurda da û pedagojî ya kolonyal ya nav Tirka da gotina pedagojî gotinekî Yunanî ye dizanin payt ji payt zarok e pedî û ago zanîst pedagog yani bi Kurdî mirov dikare bêje yani li batiyekî têkûz mirov dikare bêje zanîsta zarok elbet gelek beşên pedagojiyê hene lê ji ber ku babeta me aniha mijara me betir mesele pedagojiya perwerdeyê ye çend armancên çend hedefên pedagojiya perwerdeyê hene ez dixwazim viya bikim ji bo ku em binêrin ka pedagojî bi taybetî pedagojiya kolonyal çi bi ser Türkan aniye bi vê jî dixwazim bibêjim ku dîsa yani binêvî xêz dikim dîsa ser vê viya dubare dixwazim bikim di gengeşekirina ziman û pedagojiyê de problema esasî ya ku divê were münaqeşe kirin ne problema perverde yan jî pedagojî û zimanê Kurdî ye problema esasî pedagojî û zimanê Tirkî ye ji ber ku
آنها از دما هدفین آرمانجن پرورده پداگوژیک لور دستنشان بکم چه تایبەتمەندیە هەنن وێ گاوێ ئەمێ یەک و یەک ببینن کو پەروەردەیە bi zimanê Tirkî di nav Kurdan de di nav zarokên Kurdan de çi tiştekî durust çi tiştekî qenc çi armancekî başî erînî neaniye holê ev taybetmendiyên perwerdeya pedagojîk heye pêşî bernameyekê ji bo prosesên hînbûna zarokan di astekî bilind e yanî ew bernameya pedagojîk divê bernameyekê wisa bibe ku zarokan hînbûn famkirin û fêrbûnekê di astekî herî bilind de jî ji wan re çêbike taybetmendiyên din berterefkirina xeletiyan şaşiyan ên ku di perwerdeyê de tên kirin yanî pedagojî divê li ser viya bisekine di mekteban de di dibistanan de çi tiş neguncavin ji bo perwerdeyê çi tiş nahêle ku zarok baştir fêr bibe baştir tê bigihe kesayetiya xwe pêş bixe terbiya wî baştir be li ser viya bisekine û çi alozî çi astenke be wana durust bike wana çareser bike ew yek ji rolên pedagojiyê xizmet dayên yanî weka vejî kesên pedagog henin cuda ne tenê mamoste yanî pedagog henin ku di perwerdekirinê de û di rêberiyê de rêberiya ya de em bêjin xizmetan dikin alîkarîkirin ji bo zarokên ku ne serkeftîne gelek sedemên wî henin û gelek problemên zarokan hene ê biyolojîk e ê psikolojîk e ê sosyal e ê ekonomîk e ê gelek waran de ye mesela adaptasyona mektebê ye ev kê ye di wan waran de dikarî be alîkariya zarokan bike ku wan problemê wan bên çareser kirin ango zarokên ku ne serkeftînin di xwendinê de ev kê zarok henin ku nikarin dîqata xwe bala xwe ji bo fêrbûnê bidin û dîsa ew prosesekê problemekê perwerdeyî ye problemekê pedagojîk e pedagojî divê vê problemê çareser bike li gor taybetmendiya wê zarokê li gor kultura wê zarokê ji bo rewşa wî sosyal psikolojîk biyolojîk û zimanî û bala xwe bide ku îlim vê pirsê çareser bike yani vê pirskirêkê çareser bike şêwirmendiyê bi malbatan bike malbatên zarokan têkiliya zarok û dayîkê ev bike çawaye yani pedagojîk yani pedagog divê alîkariyên bi vî awayî ji zarokan re ji malbatan re bidin di vî warî de dema ku em elbet pedagog henin di mesela mehkemeyan da ji bo ku zarok gawa tên darizandin ciyê ku suça ev dikin
هن هیلین زاروکان هنن کوچی سیویانه یا اوکایا ام دوان درادا پداگوگ دبی رولکی گرینگ تریزن دیسه اودکن لی هموان تایبتمندین ای پداگوژی گواکو ام دینن برچاوین خواه ام دبینن کو پداگوژیا ترکان د پروردکرنا زاروکن کردان ده او 100 ساله او 150 ساله نسرکفتیه پداگوژیه که کمروفت کاره بجه چه انجامه که پوزیتیف یا دیروکی یا کلتوری یا مدنی کرنه یا شارستانی بدست نخستیه لی ده ولاتن کولونیزه کری یا جعالی اداره دستلات کلونیال یا کو بریا اسیمیلاسیون دخوازه کلونی بخوره گری بده انتگره بکه آرمان جاوی اوه کو بریا پداگوژیا پرورده یا کلونیال اوه کو امبیجن دناو وان به ملتی دا بریا پرورده یا زاروکان بنگهن ستونین هبون آخه یا جواکی بهز بکه انسان جوان انسان درخه انسان پرورده بویی انسان کو دگوت مدنی کرنه به میسیون آمده یعنی یک میسیون سرکه یا پداگوژیا کلونیال اوه کو کلونی مدنی بکن گلو بیاوه او 150 ساله کرد به پداگوژیا ترکیتی یا کلونیال جبره دا مدنی تر بونه یان به پاشت چونه بگومان هر کردک اکو دیروک آخه باش مستیکه برسوه که وی زلالو نتایه در خوی کرد به پشتا نچونه کرد به پاشتا چونه کرد تک چونه دوی پروسسا دوی گریدانا دوی گیرداپا دوی کفتلفتا پرورده یا به زمانی ترکی دا کرد پشتا نچونه کرد پاشتا چونه خازی بوان روژان هنکا ویدکارن ببیجن جمع بطایبتی کسین به عمری کو به حکمتا حافظه یا دیروکی یا کردایه خازی بوان روژان کو ام خودی پرورده به زمان کردی جینبانا نینن لی خازی ام به پرورده به زمان ترکی جینبانا لبر او که کات بیرامن من گو کسیم به خودی حکمت خودی روسپی کرد کومنتانه که ترکان جنرالک که دنابر 1925 و حیا به 1937 لهمبر کردان د منطقه ساسون مودکان و غرزان واندرا شردکه شرکه بهمپا دیروکی قهرمانی ترکایه یا کلونیا جی کردان لسری چیا کی جانوان دگره دکوژه و سری وانجی که دکوژه لجاره که کردکی جوانک دگره بریکو بکوژه دبه از شانسه که بدم ده اگر تا او حچی که نشان بگیری بکوژی از جیان تعفو بکم از تنکوشم
كردما شاقي چوا او دبيجن كردما چيائي كردما نمدني يكسر رفلكسيوي دبي چواز وحاجة كي شكريا مجمرة او كي بيگونه او كبيگونه مجمرة شكريا ازوي بكجو دبي توينا كوجي ازيتا بكجو ve az nikarım kesi bir günah bukuşum. Sılvır tabi evde imanı ya ne imanı ser ve dersa perverdaya pedagojiya Kurdaki çiyaki de ser imanı ya ne ser imanı ne zanım le işte az zanım de pedagojiya Kurda da de mantalitaya Kurda da de kultura Kurda da برسا آزادی برسا پیروزی هبونان پرنسیپن کلتورا تردیسیونالیا کردایه اویا چما دی بجم pedagojی elmeke abstrakt nین soyut nین yani her pedagoji ligor kultura ve milleti şekil digere, navarok digere. Kultura milleti ki da çıkaz nirxin grambuha, heja, humanist, insani heben, ahlaki heben, beguman ev ve navarok abi teciyud. De ev ki da kultura da eğer kultura ki kujeri hebe, talankeri hebe, cihat hebe, ganimet, kultura ganimeti hebe, kultura az dikijan dere xuyne birjinim ev art velatê min e ew kulturekî wisa hebe bêguman ew kultur tesîrê naveroka pedagojiya wî jî dike. Pedagojiya ku zarokan pê perwerde dikin, pê ew dikin. İro ew kesê ku êriş kiriye ser ew keça delal ya mêrdînî ya ku bi zimanê Kurdî ev dike, ez na hevala xwe janiya fêr bûm ku çi carî ji zimanê xwe dew jî zimanê xwe bernedaye, her daîm hebûna xwe ya rojane û ew kavî bi zimanê xwe Kurdî bûye ew keça delal Deniz Poyraz. İro ji aliyê qaşoyekê medenî, qaşoyekê bi pedagojiyekê ku bi zimanê Tirkiyê baş perwerde bûye, kujerek waya îro di vê bûyeriya rojane ya îro de em dikarin du pedagojiye, du milleta, du zimana bînin bihev. Yekê kujeriyê ye, kolonyalîst e, nîjadperestiyê ye, xwinrijandinê ye, wehşetê tîne, bi maskeyên medeniyetê, bi maskeyên modernbûnê naveroka wî ya barbariyê ye. Lê êdin de di ziman de tevî ku van formeyên xwe, strûkturên xwe perwerde ya modern ya nûjen müesseseyên xwe peyda nekiriye, lê wek potansiyel, lê wek nirx, lê wek naverok bêguman e tiştên nirxên mirovhêzî, mirovperwerî û însanî û belkî jî medeniyetekê ku ji hemû ew dîskursên îdeolojîkê ku behsa wî dikin ku çi medeniyetî wan heye jê girîngtir perwerde. Em hevalno pirs hene ez ê ji rica bikim ez nabînim
Şuradaki saat var. Kayıtlıkla. Buyurun. Pırstunaya başa em çekişi çıkarın ve devam etmeye çalışın. Esxazım ser xaleki ya ve mesele pedagojiya kolonyal u pera pedagojiya dekolonyal bahs bikim babeteke babeteke beguman li ser pedagojiya kolonyal yan jî ser kolonyalizmê gelek tişt mirov dikare ew bike mixabin em Kurd bir caran yan ji bîr dikin yan jî em dixwazin ji bîr bikin ku em kolonî ne li ser me de kolonyalizmek heye navê vî kîjan cûreyê kolonyalizmê em bikin bila bikin hineka dikarin bêjin kolonyalizma klasîk hineka dikarin bêjin kolonyalizma întegral hevalekî waroja nivîsek meqaleyek ji me re şandîbû û sergelek xebat kiriye behsa kolonyalizma întegral dike ya Türka devleta Türka û pirsa koloniya Kurdî hineka dikarin bêjin weka koloniya hundirîn yani iç kolonî hineka dikarin bêjin koloniya navnetevî kîjanê dibêjin bila bibêjin lê divê çi carî mirov ji bîr neke ku bi rastî peywendî têkiliyên navbera Kurd û Tirkan de problemên têkiliyên kolonyal û kolonî bindestî û serdestî ew strûktura bindestî û serdestî li vir strûktura hiyerarşiya kolonyalî û kolonîbûnê ne ez kolonyalizmê re kolonyalizma Tirk re nizanim ez jî navek didim biya min ya kolonyalizma Tirka kolonyalizma neteweyî ye yani neteveperwerî ye ji ber ku ew sereke ew xwe ew kirine ku birêya asîmîlasyon yan jî pêşxistina neteweya xwe teknetewetiyê em bêjin desthilata xwe ya kolonyal bikin tahakküm bidin tahakkümkirinê bêguman sed û pêncî sal e di nav Kurdan de ew perwerdeya kolonyal bandorên dîrokî kirine piştmendiya me xwenasiya me hebûna me yekçar guherendiye bi taybetî di bajaran de di kesên ku perwerdeya bi zimanê Tirkî bi mektebên Tirka de ew bûne mirov dikare bêje heya ciyekê ew kategoriya ku ew nawa ku di raya giştiya Tirka de ji Kurdan re Kurdên ku xwe dikin Tirk ji wan re tê gotin kiro yani ew fenomeneke sosyolojîk ya rastî ne di encama vê perwerdekirinê de yani ew kesên ku di encama vê perwerdekirinê de em bêjin xwe nêzî Tirka kirine ew ya rastî de mirov dibê navê wî ew bike hineka dibên melezbûn hineka dibên hîbrît nasnameya hîbrît û postmodernîst nizanim çi navê em dikin bikin di encama vê evkê de di encama vê perwerdeya kolonyal ya pedagojiya kolonyal de bêguman problemên mezin çêbûye di nasnameya Kurd de di hebûna Kurd de hafizaya Kurd de heta di zimanê Kurdî de di zimanê kesên Kurd de yani îro em kampanya me vekiriye ku em bêjin em bi zimanê Kurdî fêr bibin bi zimanê Kurdî hîn bibin bi zimanê Kurdî perwerde bin bi zimanê Kurdî ev bikin lê ya rastî ew e ku heya di nav entelektûelên Kurd de jî rewşenbîrên Kurd de jî bi karanîna zimanê Kurdî heya ciyekê weka ku zimanekî biyanî ye tê bikaranîn yani ne weka êdî zimanê Kurdî ne wek berê ye ku em bêjin weka ku zimanê dayîkê ye
زمانی دایی که زمانی که چوایه یعنی مروف به غیرتک به حولدانک اکسترا فیر نابه او شخبر مروف ویا فیر دبه شخبر او زمانی ویا یعنی نابه دکا یا از او بکم او باش از زمانی خواه فیر ببم زمانی کردی فیر ببم او مروف جبو زمانی که بیانی و ساده بجه لده انجام او کدا ده انجام به پروسس اسیمیلاسیونی ده و انجام به پروسس پداگوژیک یا کلونیال ده براستی ایرو کرد به تایبتی پشت سالین هشتی ایدی کرد بونه دو زمانی هر وها پروبلم ویه پسیکولوژیک یا جبو سر نستامه مروف هیه سر کردبونا اکتور بونا مروف هیه مروف پر جارا ده انجام بیادا نکاره لسر نستامه که خواه بسپیره تنی ده نستامه که ده اوه ده انجام بیادا خواناسیا ویدا پروبلم هنه خواه پر جاران نکاره ناس بکه ام بیجن او گلو ترکیه کرده او که بگومان پروسسین پوست مدرنیزمی یا کو گلک گرینگی ده فرقیتان او جی لسر وان پروسسان ده رولکی گرینگ دلیزه لی بیامنه کو سیاست کرد و جیانا انتلیکتوالی کرد دوی و مسئله بکه پروبلمه که ناوندی یا کاری خواه گلو ام به چه درفت و شویان دکارن جبن تسیرن خراب خوکوژی یا به پرورده کلونیال خواه خلاص بکن به شویه که چاوا ام دکارن خلاص گلو درفت هیه دوان اوکادا یعنی من دست بکا اخافتنا خدا گوت ام نکارن هر و هر لبنده گوهرتنه که رادیکال یا سیستم نورماتیف یا سترکتورا دولت کلونیال بسکنن بله اکنا کرنا اکتورن و سیاست جی انجام ناده جبر کو اکتورن نسوبجنن بمرا نکارن آزاد رونن ام سرویا گنگشه بکن نقاط بکن لورا کار جمرا دمینه وظیفه یامه کس نکاره دجی مدا و کار و خباتا ما و پروبلم ما چاره سر بکن دوی ام بخواه دوی بیا چاره سر بکن دوی چاوات ام چاره سر بکن از بوین نرینه ما کو جیانا نها یا دیجیتال یا الکترونیک یا زنبون هشمندبونا زاروکان یا رایا گشتیا کردی یا جواکا کردی دکه کو ام دهن پروسسین پرورده که دکولونیال یعنی هشمندیا کولونیالی آزاد سربست پرورده که آلترناتیو بخوا آوا بکن ده مکتبان ده ده دبستانان ده ده مالان ده ده رaya گشتیا کردی ده امبیجن وارگه ها دیجیتال یا الکترونیک یا اینترنتی ده ام دکارن پروسسین پرورده یا دکولونیال چیه مروف دکاره هر وقت زاروکن آنها خودی هشمندیه کنه هر وقت سیستم پرورده یا ترکان ده مکتبان ده پروبلماتیزه بکه جکو دوی مروف دست بکه دوی مروف و پرسش خود پرسه هر زاروک دکاره و پرسش خود پرسه هر مالبات دکاره و پرسش ام وکا جیوات دوی ام و پرسش خود پرسن ام وک باجر دوی ام و پرسش خود پرسن گلو
علاقه و پرورده به من چیه؟ به ناسنامه من، به کسیتی من چیه؟ گریدان به کلتور من و به جیواک من چیه؟ د باجار من را چه گوهرتنه وی بکه؟ او زانین یعنی چه فایده وی د جیانا روزانه یا د جیانا میا جیواکی ده جمرا دکاره پک بینه دکاره آلی کار به اگر پرورده کو علاقه بی به من تنیه به کلتورا من به جیواکا من به اخلاق و ترادیسیون و عرف و عادت و مالباتا من یا نتوایا من خلق من دیار من ولات من تنبه او پرورده نیامنه او پرورده جمران نکاره آلیکاری بکه او پرورده تکاره تنی خرابیه به من بکه کو هشی من بر به تشتین بیانی تشتین جدا تشتین جمن دور او بکه شخواه هن لکونین لسر پرورده کلونیال هنه جه آلی سپورین هندستانه یا افریقای یا فرانسپانون یا گله کسین پوست کلونیالیست دبیجن کو yani perverde kolonyal ne beteni evke asimile dike yani zamanı kultura ve millete jizarokun ve milletera dedejibir kirin. Her vaha usa dike ku ev jve kulture dixwazin çıqa xwe ji dur bixin xwe ji xilas bikin ew qas ji bo wan baş e ew qas ji bo ew dikarin ببن مروف او دکارن ببن انسان مدنی انسان وکی سپی انسان وکی اسرداس حاکمان او لورا دبن دجمن کلتورا خواه دجمن زمانی خواه دجمن هبونا خواه و خناسی خواه خواسر راستین رسن یا راستی تشتی کو پرورده کلونیال یا ترکا جبو زاروکن ما جبو ما بسالانه دکه اوه تشتی کو پر پداگوژی محرم اینجا جمرا کریه نه انسانیتیه نه شارستانیه زمانی ترکی جبو کردان نه پداگوژیکه زمانی کردی جهر جبو او پداگوژی جهر جبو زمانی زاروکین کردان لورا دوی ام دزانبون و هشمندیا ویادا دوی و مناقشه بگوهرینن نبیجن گلو زمان کردی پداگوژیکه یا نه اما دوی و پرسه بکشینن سر و گنگشیه زمان ترکی 150 ساله چه پداگوژیه که زانستی چه پداگوژیه که مدنی چه پداگوژیه که کلتوری و دایمه و کسایتی ما چند پیشخستیه من خصوصیت پروبلم پداگوژی هجمارتن همو او تایبتمندی این پداگوژی جبو زاروکن کرده در باسپاره همو زاروکن کرده دا هیمبون بالداین ادپتبون جبو و سیستم پرورده لاوازه جی یا ترکیه کمتره لورا براستی همان بجی همو زاروکین کرده پیوستی به خدمت پداگوگن پیوستی آوان به خدمت پداگوگ یا زانستی یا آزاد یا کرد هیه دوی ام سیاست و انتلیکتوالین کرد دوی روش پیشتر فرمکی آوا بکن که ام انجامن پداگوژیا کلونیال یا ترکان بسر ما مناقشه بکن ام ده حال حاضر دا چه متدن پداگوژیک یا دکولونیال دناو مکتب و دبستان کردان ده ترکان ده لترکیه جبو زاروکن کردات کارن پیدا بکن دوی ام بیا مناقشه بکن
بله هوانو من نخواست زیده تر بکم بگومان دیسا من خلاص نکرنه لی از برد خوازم بدم سکناندن جارك دن سري بحمويان صابة سري ملتي كر صابة ام كتشا خايا دلال دنيس بويراس ببير بينن و بمينن دي خير وخوشيه ده